Pemirsa, kramer ring Kota Denpasar, rau mangkin kekan tenang sayan nenten urati saking pewarah pemerintah antuk meneng ring jero. Puniki kecenayang sayan ramia pelinggihan sane ngelintang ring jalan raya. Direktur Lantas Polda Bali Kombes Pol Wisnu Putra Matutang indik rasa eling krama antuk menang ring jero sayan ngerered. Nanging Kombes Wisnu ngak semayang punika sangkaning krama jantan tan sida state menang ring jero napi malih tan wenten wantuan mewah penghasilan. Selami gering agung COVID-19 ne puniki limbak kawentenan prakara kepanggihin. Nanging pawasana kawan nyane inggih punika saking baga perekonomian sanes sayan ngaonang jantan pikobot inucap kerasayang oleh samian angge. Bali dahat ngandelang baga pariwisata yening pariwisata sampun tan memargi becik jantan ngaonang samian angge ring baga tiosan wenten taler sumber penyangga inggih punika sumber daya alam. Manut dane Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Renhard Golose sampun stata maut saha lewere antuk nyuk serang wantuan majeng para penglaksana pariwisata pembagian nasi bungkus majeng keramat hand sanitizer APD ke rumah sakit mewah tenaga medis. Nandinin indik imbauan mangda nganutin protokol kesehatan namakin COVID-19 selama puniki sampun raja kemargiang. Kertanegara Bali Pos